Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki norĩtie arĩmi kwĩnjaga hamwe na kũgwatanĩra bakathithĩ ikundi kenda kũgunĩka na ũrĩmi wa imera mwanya kĩarĩ kĩrĩ mambura ja ushirika dĩkĩeni-inĩ gĩa DC Chuka. Njuki natarĩrĩtie nĩyo njĩra yonka ĩkaguna mũrĩmi na kũmũkĩria atongoria bangi baria bokari mambura-inĩ jau nĩbatarĩte arĩmi njĩra cia gũkĩria maketha jao ĩrĩ amwe na kũmenya mũthemba jwa mĩthetu ĩrĩa bakũrĩma na kĩrĩa gĩkũbwĩra kũrĩma kĩrĩ mĩthetu ĩu. Samuel Gatwecho. Kianini kia DC Muchi wa Chuka ara atongoria amwe na akiama babiama bia kugaiga muthithu 89 kuma kaunti ya Tharaka Nithi bakungwirite ntugo yago kia thoni kira kithiranĩtie atongoria mwanya mwanya batongeretwe i gavana wa kaunti ino Muthomi Njuki. Arĩmi baimera bia irio ta ndengu kinyabo bakiuragua baruthe biama bia kugaiga muthithu kenda bona inya ya guchwira maketha mago thoko ya bei embega. Nemenda kwira kurima metume ndengu kira gigathutethia thinwa wendia wetu wa ndengu ni cooperatives kiara kimo gituraga nda ndengu ciaku riro kuthi ukendia wenka ukinda wana bara nyumba ni muntu aumite guntu gwitagwa theka agakubenia bei mbeca ciaku ikaura ingine mukauka pamwe mukagwatanira mukauga tutendia bei nyingi ni twineo huyo mkulima ama huyo mtu ambaye anakuja kununua ana kazi nyingine isipokuwa kukubali bei yenu. Ninkwenda ntumetu melewe society cooperatives techi ya kawa techi ya majani ana ndengu ona muthanga anoga cha kwegwa ne mburu anto makagwatana bamwe makolova society na muthanga mukaungana mukalova society enwe nkegwa recognized koguno wega ntumeto mambe mathomithwe kau kutige ntugete anto mationgana macha bamwe na media mari bamwe nontu akwigwa twina into inyuire bamwe ninguromba antu batige kugaukanaga batie kugaukanaga kerwa ni society igaukanaga gutu society tuinge united we stand twagaukana muno tukaga strength. Nkruki agipejaga wirane arimi bakawa ati bakaonaga bei embega ya kawa kago nyuma ya thirikari gutunya license achunku bathatu barabarari broka bakawa arende arimi bari na rutha rwa ukendia nthiguru ciome imwe kwa imwe na license yao wazungu imekansoliwa watuika wantu monthe maina kawa ta cooperative ya Tharaka Nithi ni metikiriwe kunengerewe license ya kwendia kawa kao directly to the thoko cianja na cia baba Kenya. Koguo monthi mire twire baria ya mpambo ina company ya kwendia kawa kenu ubira gabo kana utubira gabo thiini wa thoko yetu kule Nairobi kana kubira nja directly area yetako 1 billion guarantee bank guarantee iyo tulitoa. Nkruki arimi bari urua ba mukire uthimi bwa muthetu kenda bamenyaga bwega mborea ira babatiri gutumira kenda bongera maketha uthima muthetu sample emwe irari agwangirie emwe 500 na gavana gutirima nale na tongoria bari mibakawa abera miaka ilijite bukariaga zero gutikio bukariaga uthimira muthetu society cietu kurinde twathiururukira guko na ni matulombira nontu security ne twikite thina twitikire tugekira thoko murika mwizi twikira kinya society ni tumurika mwizi ni kenda ntumetu security yomba kwegwa gitaitia kidogo. I'll cooperate very closely with you tuone ya kwamba hata kama ni Korea hata kama ni Italia tutaona kwamba tumeletea watu wetu pesa. Nkiripotera weru wikendi kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.